mun rang atanga INP Mizo channel min hlut saka min lo thlir sak tu te in zain chi bai le vek ule okas ni somni le pathum thotan ni ania tun tumpo kan ti dan pa nga yin voin lama Myanmar lam chan chin lang sar zual kan thei ang kan an update lenga thlir tu te na top thlengin min lo thlir sak le don nia okas ni somni le pahni nimin pathian ni tuk dar sari le minute somnga vel khan kaya state bola khelama terrorist sipai tele karen ni army KNDF ne na tangkop anloin kapa media laminan soi thailok lovani anin ka hun chung hi arei lo bok minute som thai movel lekania mase terrorist sipai pathum an ka phlum man lo maya midang pani in hliaman tuar ni inan soi bok sipai te hi kaya state lama po hian an vak na sahleya an va na hmuna civil mi tele an in le lo te po an ren lo thei hle thinani muku khopuya bomapuak Mandalay region muku khopuya okas ni somni le pani nimin tlai dar thum vel khan bomapuaka sipai motor pakhat chu a chengei nia soyani okas ni somni le pathum tukin varma jingdar thum vel khan Makui region Tilin township huam chunga kinpan khuwa asipai bang pakhat kutoda anti chu tuti hriat lovin an kap hlum kutoda in hi lungin an tong zeta chutian lunga an vom chiam nu chuan ama kutoda chu lo chuakin alo chua vele an lo kap hlum ngal nia soyani kutoda hi sipai bang sipai hne na mi report mang dalan nia ngai ania wangin tu tenemo anda thale ta ani rin om Tilin township inna khuwa po July ni somni le paruk khan sipai lamtang dalan pakhat chu tu ti hriat lovin an lo da thato bok ani dalan pa fa te wangin sipai en mian man nual mai kar masalama khan Sakain region Kolin township huam chunga chhongkui khomi Zolin phulung tia an ko dalan pakhat chu tu te mon an lo that to a chumi chungchang chui chiang tur ni pa fomin tukin varma devatang khan an khuwa hian sipai som kwa la yan lut nia soyani chung sipai te chu te ko khomi phu chhuna te pa fainan hruai ni nan soi bok Kolin khopuya tangin tukin dar thum vela tang khan an kala jing khovar fel dar ruk vel khan te ko khuwa an thlenga khochung an tapna sahleya man po an nei nual ni nan soi mitam zok chu sipai kal tur chanchin hria inan lo tlan cheloma atlan velo te chunga an tuan ani ber an khomi papakhat chuan ti hian media te hna asoya tun ma a sipai local te ai kha chuan tun tum chu an rom ta khop mai nimin khan Kolin lama battalion commander lo thlengan tia chumi hnu chuan an che rong ta viawang ati te ko khwa sipai lu te hian mi in anti chiat ba ka man an nei nual bok Renguna terrorist sipai ten mi palian man Rengun khopui mayan kong township mutit venga in pakhat chu voin chohmadar kuwa vel khan terrorist sipai ten an lu chila thu engemo an hriani om takani chutia an lu chil ta ka chuan ina om te ne nanin ka pa an kiang hnaya om te soidan chuan silai hi voisom thum vela puakani chutia anin ka nuwa sipai lamin mi palian man an that em lo tura ngai la an khesarit du vehle donani chutianga silai ne nanin ka le ta ka wangin helai veng bor vel hi sipayan tam hlea an vak sup mai ani sipai van doi pali te kan soitak ang khan sipai zinga tam tak hian an pu tlan chiat san dan tur hunrem chang hi an zong vereng ta hloma tluang taka tlan chuaka mun him thleng ta an om lain tluang lo anom ve boka atluang lo te chu an tluang lo ve thei hle ni mani lam khan the way lama tangin sipai somni le panga je tan tlan chuaka okas ni somni le pahni nizan po khan the way khopui bul tapi chong khuwa a light infantry battalion zalile pakhat na le zalile pahni na atangin sipai panga an tlan chuak le nia soi ni in an ni ero mithar kong chin chang po hre chiang ri lawan ni mai thaya an van duai ta ni heng mi panga tlan chuak te hi an am keng lovin civil thuam ha in an tlan chuaka an thian sipai dangten zui ngalin
pakhat chuan kap hlum theia midang pathum an man le boka ti chuan pangazinga pakhat chia atlan chuak hlen theia tukin lam thleng khan an la zong rengani apoi khop mai mongyua le yachi inkar toll gate atanga manager an that bok okas ni somni le pahni ni zan khan mongyua le yachi inkar chin ruin lui khothang lama toll gate pakhat chu tuti hriat lovin an hal kang chetavik maya an manager an that boka hei tute pol malak na nge ti an la hre thei mai lo hetianga toll gate kan ta ka wangin tukin khan kang mai chuana lama terrorist sipaite an kala ahmun an thlen don hnai lama ahmatong tu turte tu nge niang tia anin nial na lama sipai le sipai anin kap tamaya sipai pahni an thingalani an ruang te chu mongyua lama an phur kir le a midang pon kir le vek ni nan soi an zawain in kap chiam se du om viu na a pahni chawen in kap ani hi an chanchin ede chuan heget hi sipai lamtang dalan ho tele piuso tri polten tom nana an man thin an tia thudi ka ni le ni lo chu kan reve mai bik lova thil khen chan an chui me ka ni mandalay khopui po him chuang lo okas ni somni le pahni zan ve khan mandalay khopui mahaongmi township road 6061 le 3738 inkar in pakhat chu terrorist sipai te nan daba silai te pon met puak le ni mi pahni an thia pahni dang an man bok ni in an soi azia lo thei khop mai ni zana an ka hlum tak te hi engwanga kap hlum ngen ni ti te pdf laman niem ti te engma thu chiang an soi thei lo thu rfa chuan a soya vom news chuan heng mi te hi sipai hlawa an tlan na lama sipai te dan kap ta ni in a soi ve thung okas ni somni le pathum voin chhun khan NUG lam chuan thu chhuah siamin tuna sipai council hnuaia police le sipai na thok mek te hi ram a that huna in na pa ngai takle thataka in chun zom zel theinan ma kan lak sakang chiu ti in an thlema an thlem kan timaya an som tila dikjok mang chu an thu chhuah chuan NUG hi mipuin du taka an bor ta kani thule sipai council chu terrorist an ni zia alan chian tak zel thu te chutianga nia wangin tuna sipai council hnuaia thok te zong point mani chhia le tha hriat na manga NUG lama pakai zok turin te sipai council malak dan hi thu nei na man sual ania wangin rem alani ngei tur thu te NUG chuan thilom dan thlir thiama an hne na pakai ta sipai te le police te chu ram mangai tu anga an lo pom tur thu le an tho zel dan tur an pension thlenga mo phurna an lak sak tur thu te tuna an mamo an mani le an chung te himna tur po ngai tu sak an ni tur thu te an soya an thu chu hi NUG president thok leilok tu duwala shila an minga saina ni an som chuak treu tura ngayang tamulam boru ka tang chho hle nimin okas ni somni le pani jing lamdar li le minute somli panga vel khan tamu khopui veng number som pani na sikula mun khwar mek sipai te chu tamu pdf ten bominan beya terrorist sipai pani an thia hliam tuar an omnul boka tamu pdf te chuan terrorist sipai te chu an be zel tur thuan soi boka ni ti chuan voin okas ni somni le pathum tukindar sari pel vela tang khan tamu khopui kalna kong puidung melbourne palina kiang vela anin kap lea anin kap rei hle ni darkar ni chuang anin ka hnuwa tamu khopui chu martial law an puan nan ta boka hetia tukin lama anin ka na khan terrorist sipai lam hian hliam tuar mi pasari arang lamin damdoi in lama an phur nia soyani a chanchin kan la khom lai thleng kha chuan sipai terrorist lam thi le hliam tuar som pasari vel omin pdf lama tangin mi pakhatin ramtana nun na hlan bok ti ani a chu voin chhun chawmadar som chhovela chanchin kan hriat dan ani tin terrorist te pui turin kalemiu khopuya tangin sipai motor som ni velan thok chuak ni nan soi boka ti chuan tlai khonwa kan hriat le dan chuan terrorist sipai som pasari velan thia pdf lam pakhat thi in pani in hliaman tuar ti ani le a chu kan hriat na hnung per ani ri
hetia mun then khata pdf an che that tual lai hian mun danga mi lo che sual deuh anom vele thina che sual he poi thei hle don ani mani lam khan makui region yisa chu lama pdf an man thu kan soi to a voina po yisa chu lama tho hian pakhuku Burmese Student Union member mi engemozat terrorist sipai do tura in kul don mek te chu an mun ma an thlena anin kul that don mek la yin sipai lamen an man ta hlo maya an mi man te hi mi engzat ngen ni tian soilem lova chi ma hla khuwa atang nai te ya ania report tu anom le te poni mai theyani azia lo khop mai yisa chu lam hi tun lai chu an tluang lo riawani okas ni som ni le pani ni zan po khan yisa chu township huam chunga hin ta da khuwa dalan reporter wangin terrorist sipai te chu charity group motor mangin lem changin an luta mi panga manin chungan man te zinga cho hein anti chu an lo kap hlum to boka dalan le venglal tha ti vela tam thei boka hin ta da khuwa sipai in venglal ta na an ruat ong nain mu le achung te po sipai lam hian an hruai rang ta phot ni nan soyani mon state lama sipai pani an kap hlum pdf lamin an soidan chuan mon state ta tung township huam chunga om terrorist sipai battalion zali le pani na te chu voin okas ni som ni le pathum zinglam dar riat khan knu kai hruai pdf ten shock rocket in an kapa sipai terrorist pani chu an kap hlum nge ni in an soi China le Myanmar ram rina pan sign township lama po terrorist sipai te le MNDAA kokan sipai te tukin lama tang khanen in kap na sale hle boka hetianga anin ka ni tin le ta ka wang hian covid en kol na lam le mi pui ei le bar har satna a thlen tir na sa hle ni in da kokang media chuan a soi tukin lama anin do na chan chin hi chiang takin an la soi hlei thei hlom lovani tunai hi kokan lampuan re thei ve devani hi okas ni som ni le ni khat po khan terrorist tenen foi thum lai an lo in ma chon to ani hetiang deuh hian voin chhun lama khan karen ni ko kare khopuya tanga hlalo te ya KNLA brigade 6 le terrorist sipai te anin kap nia soini boka anin kana bul naya mi te chu mun him lampanin an tlan na sa hle ni nan soi sipai lam hian ral thuam lian an mang na sa le hle ni nan soi bok sipai lam hi ni zan khan ko karek bula ka main kung khodaya anin chek bela tukin khan sipai dangin an bel le boka chumi nuwa anin kap ta chiamani ti hian mun rang ranga ni tin in do na riat tura om rengani mindat lama sipai an rang zel bok chin state chimlam minda township chunga terrorist sipai te chu an rang zual hlea mi in an ti chiat sak ba ka an thil nei an lak sak bok ni in mindat lam chuan an soi terrorist te hian wamatu khuwa intent khatan chu chia a mi thil an chu sak boka intent khata phei chuan duty in an omzui hial ni in an soi a boi thak du don hle ni ICC lamin minong hlana chungchang rel turin rem antitania soyani Myanmar ama tual that tulalpa minong hlana ICC lama king tura NUG in rem antina mingan sign thu kha kan video masalama kan update to a RFA laminan soidan chuan International Criminal Court ICC lampo hian minong hlana khinani na tur hi an pom felta ni nan soitlat mai minong hlana le akut noi sipai lal tam tak Myanmar ram chunga an chet dan pong rong tak tak an ram mi te rights po makangai lovat che buan Rohingya nam an suat don ni hi langai thei khopa mian tha chiam na ang chi thu boi mana Gambia sarkar in alo khin tak thukal zel kha ICJ International Court of Justice mai poni tolovin ICC International Criminal Court an king to don tinani hi RFA na soidan chuan NUG hian ICC ne na tangin official letter an dong to ti okas ni somni pakhat khan an soini om takani Myanmar Spring Revolution hian thlasari mela muta a sipai thunei na do dala an beina hian zoin hlotlin na lam konga zo ve hret ne na lang ramchung mi puite tan chuan an revolution hi akal muang lutuka NUG po hi asatel chet riau niangai maya ol hleang ma seram khata sipai lal berin
aral thuam te ne na thu nei na pong lak ral thuam engma nei sa lo mi pui lamina han do le ta han pai thlak tum hi thil ol ai ani lo reng renga atuar tu tan chuan ni khat po hi arei em po a chuti ni lovin sipai thu nei na pai thlak nan chuan ala rei lo ve hrim bokani February thla tanga tun thlenga thilom dan enin hlotlin na kong an zo zel ni na langa ram chung mitinin an bei rona an hlotlin po hi ibei sei pui hlom teng u heng PDF malak na te po hian in hlom khom lam an hoi thei tiala an thok ho na sa thei tial don ni na lang ti chuan tuna ethnic group pol rang te po hian sipai dodal chhun zomin ma ni in anin op chho thei tial ni na lang boka state tam taka arampum huapin tizokila sipai hian thu ala nei hlei theilova anei theilo tial ni na lang zel bok ti chuan tun ma sipai ten chapau tak maya tu ma ne theilo tu ma ti chiat theilo anga an lo in uan pui thin na ril ru po kha atla niam ta zela sipai tam tak chu an tran mun dik lo zia hria in mi pui lam an pakai ta zela sipai chunga hian mi pui lam tang an pu te le an thian silai keng ve tho te mit moyan enawanga latlan chuak lo hi an tam hle bokanga tin sipai en tun ma a mi puya en thak na ang chi kha ati hlei thei to lo bok mi pui lampo ni tinin kong an zo zel boka heng mi pui kong zo te hi then khat chuan COVID-19 nen tul kan lo ti pui chia to lo ni na langa ma se hetia kong zo tok anom hi ramdang mi ten an thoman hriat theinan le ram chung mi te poin ramadam lovani ti anin hriat tirnan atul hle rengani NUG lampoin na satakin man la vereng boka kan du le beisei ain an chemuang kan ti e mai poa man son zel ni na lange rampo na Myanmar mi vakhosa te po hi an ramtan an omna ram thewa tanan lo la hlom hle bokani heng zong anan tran khoma nam sipai PDF CDM le mi pui kong zo sipai dictatorship an han do mup mai hi an thomana chho zelani tin ram chung mi pui te nun phung enge mo chen a khai lakin mitam takin rheo man tuara ei in tur tla chama hun mang tok po an kat zut ngei mai pokang chutiang mi te tan po mun tina eile in ni tin mamo an tlak cham mai lo nan ma an lana sa hle boka rengun le mandalay ti ang chi tahan kalemiu lam thlengin khopuilian tam taka mi thanem ngai ten ma la in tlom lutuk tak takin ei in an zuar thina an tran ho na hi en nom tak chuni hetiang aram chung mi puite tran rual zi han en hian nakina chuan an spring revolution hi ala hlo thing nge yang ti abei sei om hle mai US Vice President Kamala Harris ipo khotsak lama zin tak wange moni Myanmar tang ma ngai na tong chuak ve taphot maya ani hi Vice President ti taka President ai chuan soya hlo chia lo dewa Myanmar chungchang phei hi chu tun hi atong chu voi khatna ani mai ome voin okas ni somni le pathum khan Singapore thlengta a Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong nen press statement siamin sipain thu nei na anlak na Myanmar ma hian democracy alo omle thuai theinan ram tinten ma kan lak vat anga yani ati kan soi to ang khan pu bai de na statement ma kan ngai lo na ka lain an ni statement phei hi chuan minong na mong ati thak vak po hi arin om chi chuang lo ni hi Kamala Harris chuan US in an ram chung chau nilovin rampon lama po human rights angai poimo ziate US chuan East Asia mai ba ka Indo-Pacific lam mi te ne na tho hawan tum zel thu te asoi bok US hi ASEAN malak na hi athaviu fange tia tong kam chak chuak masatu khania ASEAN la chuan muang view tamai sia tuntuma Vice President Khualzin hian Myanmar ram buai na ate ngonga nei thengu tange mo chu kan thlir zel don nia voina po Myanmar ram chung mun ranga kongan zo le hloma chin mi te om tam na kalemiu khopui kong zo po tluang takin an zo theya voinan kong zo hi ni zani atlin lo na ni thum chi ani Mandalay Buddhist pui thiam te po hi chol lova kong zo an ni ve boka an ni hi ni zale somkwale parukna ani tabok ole tuntumata na Myanmar news kanan update thei chu khati zong khanele phot mai sela clear tu te na top thlengamin lo thlir saka wangin in chunga kan lo me